Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Usembut Menteri Rangba Kejela ubak Preston Tensong, ubak mi ru ya ketnat PWD jong Kejela. Ha ke jengkran bat ke Batisi TV, ha ke arpoi terik mentau benar risau arajar kat kendai. Ulai tu bak kepisah ke badai ban siu syaki kontraktor kani Kejela. Kalakot syaka praspa kelur tingka ke bala sateng nadu usnam arajar katsan. Nakaliang jong Union Menteri Sorkar ulakran penting kenapat baka Sorkar Jela kadon ya kejingkit klik ban pelat no ya kepisah ke basateng ban siu syaki kontraktor haswa jong ubenai no pra menta usnam arajar kat kendai. Nakaliang ubak Preston Tensong ulah talan tengah eru ya ke Sorkar ke Barim ke balai lam da ke seng kongres ke bala menjur ya ki babon ki projek repair ki bala kot syaka laispa kelur tingka. Wat hapdeng baka Sorkar Jela kanan hapdeng ke jingkeduk pisah bat kilat ban penyok pisah ya ke Jela ru Kamdan. Kamdan day at pending news ni on ke bank of sanction. Mo ke bank of sanction dia adu mentah kelak cross yang ke jongi nama ka akumulate. They nadu wa arejar kan riu kan yau kan pra ha kelak akumulate. Di kamduna su imat ya ka 800 plus crores. Mo 800 plus crores ka bamut ni simbet bakata kalong ka outstanding. Namar ba ki sanction ke bingin adet hakini gisnem nado kuma opi nado 16 don nado 15 16 16 17 17 18 again 18 19 mo hidon de kamut kala poi more or less lang roughly more than 800 crores kita kideki bank of sanction na kalian jongkap ludia de yakata kuma opi we work out every quarterly man kalai benai kumno bagin reduce dengan bank of sanction da ka bagi CEO ya kan running bill syaki contractors ki ba repair lembaki division ki ba ka poi kan adu praspak lo ngat shutu ipi hakan ka last ka 17 18 ka 17 18 ka ba la ka de tat ka election year ngani tu bi tangau benai January na kalian ke Sorkar ke Barim Dr. Mukul perkan piu sanction adu around 300 plus crores so left and right sanction la ke sanction lebi not less than 300 crores they can be tangan taswaru kemud ke liability ka poi dengan new government bi tenang ada ngang sumodong bahkan ni ke jingda hari syam dei balak ni namar kan ni kalau make issue election phim ni ban la ka ni lati hari sya kum ki responsible leaders ngim dei ban suya sanction lebi ban pen tang penbit election all these that ya kan ni save every quarterly namar ka system juni het tuli kalau ni save bill si sen lai benai di kan ni don ka bagi let's say akawe ka quarter si sen lai benai don ka bagi yo si spakulo don mi yo si spasan ko ya kata ni save kan na save amut kan reduce ya ka jing lut de NP Kenya haka last financial year kamu ni sutu ka sas kan lekum kalau mata ka sakata te ngam mata ina sa saat kuota kawai kuota ka di December bat kawai kuota di March de kata ngam 4 laban ong next hadu kan nomor ka jing ken kan mi de hadin jong ka bakut jo ka financial